ibintu bita abanyambara so mwene urutindo ruriya ukano suggesting ngo bagongere bitano zikana basakoraho temporary concrete permanent permanent exactly kandi basafite amuro n'imyaka 10 konka tubara rukoze hatu gwacwe kirimanya bukashe mbamba kwazigizaga ngo mwaka rucweke bagume mbariyo mwene ubushomo bwo Uganda buburengese yize nebereho nare baramu yasheka hari aho yagambira me yangu iroko baramabati naho jangu no mayangu ekintu kijya social media byo ngena agira me yatuba mukwasire konko muntu yisho wawe akakwata mukazi wawe akakwata abana bawe iwe nabatakwasira abona bayakwata ati ikindi hati we boreke akwasira abantu amwe mukwanabo ebo bakozere nimo mu pasi mu kanso meyo okabya provinga bari bakimplementinga property tax automatically kuko we you know ugadari asana kuwenda president ngakwiro bwa minister of food uzi no habura kintu cyo kujya manya mwabari byo kurya nshukuru tokora hata namwe wasi amushaje tagariri nako kusenga yobi no butaryo mu nzombe wache naza abantu ejo masa bomba kwa tomuntu komwe bamurisepsi yaga batereka kuba birumu itotsurwa tuvizamo namwe no muntu wana mwashango mwigana nakore bisiyaga bamukwate kwa mateka gakugira tumteka street ubwo na mara hezi tumteka street istara mkwete na chigana so tunarangu kokuza kureba ato tunu waza shonga za human rights okaza ahashonga za freedom of ato okaza freedom of speech okaza shonga ya sovereignty ne basa kumimsaka yane begibare numva kwata bame yamhanga abo kuba nywe okay president Museveni hariho ebinahurire haho nureba kwako banagamba gira ati nyoni nyine abanze kugwana side amin kungano mayangu tabana min ainita karwancho kwe side za kijandongo kwe bakaba rero banankana abantu ajyo mahi yes tabana min aryo tabana waida min mamba kora no mu government bar no mu bitonge by'intelligence nurebera kimwe ngo president Museveni n'umuntu w'umutima murundi so baba muhikire gishonge gishuware ntubasa kubona solution ato kumushaka gwa best na president abana nabantu babiri babona bakushana best je namanya Museveni ido tukumanya we namanya mwino na president Museveni namanya best je kusinga utukora ki ufutukumanya Konga shumzeyi kana kumene watemba no shuma wana gachi mwenu mwana wanje naronda ibakubasa kwata video abura naronda bifanya nyiwa abura naronda wakupuri meeting mwana wanje nawe yabura wana shumzeyi turikumenya bankora and beyond events and promotions nibakora chabo abankora and beyond events and promotions bakwatire mukoro yona kandi bagaruka bafite bishani birungi byishani byenjengeta rero twasacha entertainment bakwinera beshongo zinyamurungi kandi bakugirira bazana bakatemba ningashi ba comedian bagaruka bakugira ba MC abakushemeza ubujenyi bwawe bonondeke shongoro ningashi special song basa kubakira rero mabeshongo zabaryokwe bakuretire studio nonje munonga yero kubasa kora mu audio na video ukabasa kwa niwe no zamutindo rero twakacha promotions ni bakupromotinga ubasa kwa no za review ya higuru kandi bakooperating music yawe kwenda kwerinda abashuma bakuteka internet bakuza YouTube na TikTok accounts zawe niwe zamurembe bitete bakumanya ngo bakuza computer mbakabyona nane bintu byone by'amashanyarazi okwenda kumanya bikukiraho batera namba zabezi ya not umushanje itanina bebira na mwenda not emwe ningashi ya not umushanje munana mushanjo not emwe 50 kinana na mwenda korana bankora and beyond abarushanga mu rembo rwambara arukwago plaza room number 72A opposite na tax park obase kushemerwa. Yes, abare bitu abarunje munonga bankore media twabatangirira kandi nimba ino mushije w'amana umugeze munonga erizana biro bitano ryo kwa munana dali asobwiye we n'ubutambura tinkaraga no celebrating a birthday biwo kazagwa ryari haza nangu okuwagamba ibiro bitano izo biro kwa munana nubwo mama wanje afamwe akafizo bangiye so ni mwereze cyumuro kirungi aho umureje mama wito bambe ko kakandani ma makuru marunji kandi atuwantera ubusasi dari yasi nago gakabaho ntateka ko waye birungi nabibi biyo nano takubikereza ntbatangirira munonga kandi rizo batinde bright b ubwo no mwesho muzuranga hano mbaho nikora nabo umwe mu production na G-Tabs na one producer tujya kwa muso aho tukukira gukorera buri jaha one drop garden za rugaze nyino mutawuni kandi program yetu chwa ba N&M twine nkore photography
turi na super promotions aba promoting abeshongozo ukashanga waza arivu n'indijo Darius amakuru ni minja gabireho yakuraho abantu abufite bensi yona nimba kuri mu izina rya mukama wetu Yesu Kristo nimba msentu muri mutamukuruce biyone mukorabamu tinkushorora naramusensi yona baramusensi yona we bari nunga kubaramusa Darius ubu bana bubu baki ngahora wagira uti aba bantu abagwana senguzi muti nuza kubujya ureba amafi aba batandakaho mwe namere ndebire honorable minister namere ndebire narira bamutera ndebire nagira ati mazima no terro tata wanje kagira ngo ayibiritaka umujiji wa bar chairman wa district yona wabuzire kugibobwe nagiba hati no yahire nabataka bayine ngo bawe naye banaskuye amayiro bisha banejyaro bishatu ndabiba kandi mwe n'Uganda yakweba so atuno reba jengo cyagambire cyakirire ninga itonte reba hari atuno reba abashomero ba French Revolution bane ya 1879 yes mwe cyo mumite byagerese inabe meta philosophers great thinkers bakateka bintu omyaka yabire nebura yenyume yakare bija byabaho myaka ejo so nojo rebe kintu ngomuntu ukisensinga umanya taraba heke because koko no rwanda senguzi ba mafiyo koko no rwanda sawo nabumba baba tariyami nabone babariyo bakuwana yes kana ba mafiya bine network na koma namwe na rumuntu umwe akagamba amatagata ariko mucome na hati bamungize nuhogushe iroza kumuhura bamwita sansa sansa civilian general kandi norewe ngo tubakamuyambira ba piyoro yubambe kandi akaba na rwana afite teka na rwanda public outcry banyazo atacyakwerekashe sansa to wambara hono no wambara kana rwanda manyo na gama takamanya bagatuye gutarugwe bakamufundikira ikumira kimwe nyo mwazo rebire kanse takabahogo muri mbarara nyo mwazo nebire kanso ningira ngo iri ateka bahogo mu generation nango erabiro hano reba twinebuze ebitrion tufuna kugira ngo buri mwaka kuzaho social media ne yongera mani hine binte byabiroho social media itakabiro ningeroho konka itakabiri nkato kwekuzeki mwe ntijya exposed nakarimo bwaje nabo byakwase bakambakira nabo konka Darius shanato yenzire kusima mihonare wa minister bara ni musima tena atsikanga kugire cyabaho leta cyane kukinga ni nsima hata majyango wakwirukanzia zo ejenko eba ryo marwana samu ndo njikushorera bara magana ko ekiti cyamani munonga kandi cyaje konka kiri sustainable ngoko dabe ni kushorera ikintu cyone ekikubasa success manyacho Darius yo no shibarira factors zasigara ziri constant but factors change actually muri mbarom tuyino mu bujunde bara makwasoro nka 10% 90% kashwareba nga Darius kashajiro omza division kashajiro mza ward wa division mayors ngoko zaroshakizi ngoko zankai abantu bibere batanjara ha cyaro mwene bara muntu muyetaga munonga mwene naitaga actually omurimbara tabasikaje turembara omurimbara aben mwene kubaraje enguzi dije mjugwansaje umuste naitaga myezeje eshatu bakireba because abantu bibere nakugira ngo ati agiye arengo ruhango umuste konkawazo muza municipality wazankahi mugomborora mwenora ngucyo kiri beyond konkana manyangu ekindebire nyunga zote kikabahoga tuza kustematema ekinta kindi we honarebo we meya kabe nagamba we yagamba shongaze yagamba ati nyobara meke nawe mwetire no kumugambire bizibebi bakatwereza rutindo gwa katete akuba waza kureba kateta ifa uberi ngwin habe hari abantu nkemitwaro nkeshatushana wakireba abaye bajyaho bakureba we yaja to rutindo gwa katete nyonka rujya muki billion 5 nyonka zijya muki konka abamwe abantu abarebe bintu bajyango no ito concentration itejya billion 5 ejya billion za million za abantu ze kwija izakozere temporary cyo imugamba gozo nbagira ngo budget kabege ya million 5 konka kubishire bazi cwanura konka kazaho billion 3 nshanju twarebe kikogwa kibe munonga ningira ngo budget humiliation ngumeya iroko baramabati timu aho birebire Darius eshongeje no jigamba ho urutindo rwa katete rukashwazana muri manyamanya Uganda bibere hatubashikobona ko tubacwara mwene behwiro because wara budget yagwe urutindo rwa katete twana tukatera na nkurugira konka
ni blaming politicians because omu district ninga nkaha council hariho technical side yes ninga shaba technocrats hariho na political side political wing now political side niba nerwanire ibintu by'abantu wachereba bitafa because ntwasuminga ngo technocrat to baresere akarga jinja akarga mwoyo akarga we ariya kwasete takusasa wambara nango na yafa nabasafisha transfer nchakara kureki agenda nico batera politician kurangu bakube ibintu byita abanyambara kugira ngo bari abambara ninge cyanga cyo kwa barumu kugira ngo ibintu ba technocrat biba nishanchere ko bunafubwa mwe bunafubwa bembezi actually government kuba kwiba politician kuba koresha bi government ne iyo ARS technocrats nereba ngo no nafu bwa ba technocrats cyo kora government na yije ekwata baha ekwata ba technocrats ekwata ba politician then bariyo omugasho gwabo nibakareberebe nibanyambara politicians hatabo mbarebe byitu ningo mwiteka kirimo cyo kugira ngo bakwate politician yamara ko yahishumbira mu politician ndakwatwa kasho bariya iyo government tayari se politician wachireba politician ito abantu nito twatware politician so government eshira kwato wayo nito tukakwato witu hatito abitu naba bakansa bame yaba nana bakansa razibabo bomba gira ngo nibanyambara nibakareberebe ekikumaza ngo bariya baba televize imwe mukabomore ba politician hatito abanyambara tuce kubuza ba politician ningabo ije bahindura mu mateka na ba politician bakwatwe cyo bagama ba politician umurimo gwabo nibanyambara nibakareberebe icyakora bariya ikibakora kugira ngo batashobya kandi nabariya politician no bakora burimo cyone because no bakora budget bariya ibakora ibakugendera no bakora plan no bakora burimo cyone rero mugashogwa bariya aba government because mbasime ngo politician mwe no batarabishomera bariya no batekonokora ku advisinga ku guidinga ku implementinga kwitapitika kibakora za rutindo gwa katete value of money value for money rutindo rwa katete echamani rakamaro miliyoni mwenda akashtu bari gariga mabati briwa zinga rukamaro miliyoni mwenda mugateka teka rukamaro mugenda zaza zabiye nyinshi rukamaro miliyoni mwenda ibate zinga badize kune minto aratano ribate rikabwe minto atano mbere shikabaho ni wano reba emishumari ikagozinga mwana nakumbia ngo hariya akakora nangu kilograms 10 zemishumari zikanu zikora ngai so ngwe bijoma bakabigabigwa kine cyo bakoze cyona ikikweze miliyoni mwenda miliyoni 5 cyamaza bakwesa miliyoni mwenda ezasigara bakora ki bazari manya birebire ona minister Baramu nyo kinta kimwe giro Darius no mushija yorobi kandi no mushija gumire kandi munonga abo kuba ndebire yagira ati meya hakazaho sente zingahe ngo miliyoni 3 shanjo gwe zindi miliyoni 13 nangwa abe yatekateka ngo bazikombeka igwaro samuhuya kunga iza agira bamujyango angu zikagura Calvats bajya Calvats si meya Calvats zaguzugwe miliyoni 123 zikaza Calvats zikwingana cezo zizisheke zingana cezo ati manyeze umwe zikazo mu twarebero kutangara kandi kiri mana bwo bya government tuchekwa no yasentaha zishire koreche ukaziteka enyingi zirikone mwene hati ukano suggestinga cha rutindo gwa kate tukanda barukorera ruhango eje kubanza bakore temporary permanent bakamba zakora urutindo standard ningashi ncyo kurebera baba kanse yabane passing nashi bakigwa bine knowledge ya technocrat akija variwa akavaruinga akajya ati nzakora temporary koka kurgira normal millionaires nezi because bakagabo bachi planning je yes because DM soga warombekere henju yes kuko arombekenju no leta omwombe cywenyine akubara kujya ati amatafara atkurgira eje tegeze matafara ganaga hati atisto obano koraki obano mayisente obano jibanye wana na yare mo yagamba miliyoni 10 nizubanki 13 konkuta budgeting bitano kukata gambi 10 zikabankaga ubwo nabatarakoze iki atarabishomere so norangu site engineer akabache kubakoze iki akibazire kare nawo kare manyaba modaringiro kumukwata ubwo bache ubwo kache kandi forma ubwo kache kwato miyaga ya hwiri kache manye ko kumara agenda akache actually ubwo ari heza kanso kuyabire ne twendeza yambara site bakambaza kweta emergency kanso bachireba bakwatogwe engineer noreba we
mukuru meya wabe nagira ngo abe na shieldinga ari kugira ngo rukakugwa UPDF brigade ngira ngo UPDF brigade inaba kugirwa ekane supervising ninga meya no ni supervising abahashe abakwa bagira umurimo ni supervising abakashe umurimo gona ogukwije umucanga politician nabara aizo so mwene cyo cikuyambe cyo kugira ngo kakugwa bamahe bana bo ndebere baja ngo baza kubara chikwe tagisi banyaba mahe mbateka koragana naba mbateka koragana na engineer wa hatsi nko gukora nka security tokije mucanga ngiyo warwambara no wakuru general utarabira adisata kumanya DP sata kumanya dusata kumanya waboromo okija ngo wijemo ushekwa no kumwa nobora adui kwa oize kwamba government esheje no motari general wachireba na ikitu kiringo obana mahaga akozere konkanga koransi council eshiye kuba ne kimanya eshiye kuba ne supervising now orwo rutero barkora omurimo gufiri bakamaza kweta emergency wachireba kachebezi na kanseye bakwata engineer wa district no wa procurement babinterdicting because kansaga mane gine wachireba ne kwinterdictinga immediately okora ki so hati orga koko obatara chikozere ndikimana ngo kanso ekabe kirimo so nyabwanje ni ndeba ngo meya n'abantu bebakire kwatwa akwa bibu ne kigambaje meya kandi ndakaze beche kwatwa n'abakansarazo bona ababiri bariho bwirobo because bibu ne kigambaje ngo abakora n'ababishemererwamo bona bitwi cyane cyo kaye cyane cyo biburi yo kigamba bona bebakire kwatwa abo ko kibasa ngo nabo atumere kume bintu bitabanyambara so mwe no rutindo ruri okano suggesting ngo bagongere bitaro zikana basakoraho temporary concrete permanent is permanent exactly kandi wasafutamburo n'imyaka 10 konka tubara rukoze hatu gwacwe kirimanye bukashe mbamba kwazigizaga ngo mwaka rucureke bagume mbariyo mwe no gushoma rwo Uganda buburengese yize nebereho nare bara mu yasheka hari aho yagambira meyangu iroko baramabati naho jango no mayangu ekinda kijya social media byo nge nagira meya tuba mukwasire konko muntu yisho wawe akakwata mukazi wawe akakwata abana bawe iwe nabatakwasire abana bayakwata ati ikindi iki hati iwe boreke akwasira abantu amwe mukwanabo ebo bakozere nimo mu pass yo mukanso meya okabya approvinga bari bakimplementinga property tax automatically kuko we tawunikiraka kajyo mu kizibu cy'amani to kumukwasa ruhanga bamutireho property tax batekaho rugutoro gwakakobo bataho Rwanda kano ndahendekire bateka no ruhurundi ibe bintu ibu emishoro emeni imporama nyo mpaka manyankai umpaka umushaba muburize ngo se bamuburize ngo se tazo kushoroza umpaka noziteka nkai ati ninkiri ninga kasasiro diceshura ombaspak ngo cyari kwiraho buri base 15 echo kubanza ogumucyara kaza bayi nibuzo bingi nango nabane biba konka abantu bagarwa bakunda ninga omukapshon scandals hatu chokora nkaba ba procurement officer yes mbasa be bari mu scandals procurement bamukwasa sorry bare no wabe abe na testifying ngo akamubinga we kwiyizire kitawunikira kayabinga ki harogo njo obakwase vice we haroba obakwase yes nora ombatora bakwase abantu obatasasi bomunonga no gutawunikiraka yes bari niwe tamusasi nyuka musasi nyoni kwa research aho karaho na street mbaja gogo mukazi kaba mukwati mbeno umuntu wena namwenu ogumucyarakaza umyono wa nyiraja muronda twena ntwere mu munsomo konkana wabano ukora omanye nkaronchakari yebuze kaba kwasire bingi konka bwenji abantu bagama mukazogo yes baga nomba asaga bari mu captions kandi katirinde ko tejara sharomo trade order kazitwaza bafite kateko ogwo mukazi trade order akajikwasa kupi yes she was right akaine ku implementing ekiragiro ekyabekiro okambara nimbasa obutajashonga nawo konka kajara arrogance renye serize hati kambro katawune kigambo kiza kubatwara akabagambe sece mama agambe samani minji haza bambe wabari okambwira umuntu niyo ngo umuntu wari yamagire mbabazi kuko cyo umuntu mujye twakabamenanye tinye naba ndiya ku implementing aki because ubwo umuntu wakambara toche kumugambisa ece mama kige ece yabe nagambisa urukumanya bamena abena iho kacha mushana kabana be ka school fees umuntu amarakambara ka mobile money keye umucu amarakambara aka business keye bwene ni wano ni ushobora abantu uteje trade order utumbasha mubona guzi konka ubwo mukaza kabagambisa ece mama ahinda bara street
abantu bana eberiye mbaga ngo nawe yakareba so nanyaragamba ko mucyara kazi Jeni nubwo abantu bakora imirimo tumanye ngo haronca kare iwe yabuze kabakwase nabandi abwe cyabandi kandi we nakimanya street yona kashaza mwe ndwabare head manye niyo nimugamba street yona abwe cyene gambogwe basa ngo akagambisa ki akagambisa amani mingi so nimbaga nimbaga abantu bingi abakoro mu office deka natwa implementinga bakire force student ka police umugashwa police kwata tinda baratwase wagamba police wanyuza numangwe rya police na police nayo bagesiraho atshiroko government netwara na police aho kashati washanga icyo kora cyakigo mu department yanje police nego hona manya police nesha abantu sente konka yorachurire hecho police bondi babasha basente konka ni mwabantu nimwe mukuzubehera atukangambire however much omuyihangomu enguziye cyukume kuja koma because ni to abantu ndukunda kandi yargaho guba mwe mbabona bona atkanko cyo kurebera iyo novuga motoka assume ngo wori ya mahanda wa traffic yakwata ya utatanaza kufite papa cyemto makunyaga abiri bakireba yafite papa cyemto abiri aho naba upright nimetari nguzi because you wabushobize motoka yawe hindi cyabishobize waranje bakikora icyo cyashire kora ya ujya tware mpe mtwara abiri bari mpe mtwara abiri ndaftere chipapara mtwara abiri ukiya muki it's more extent inguzi ninungi nabajiyo abanyayiganimo benye nimwe ndumutero nduru now imabagama ngo police nebiyo sente nimwe mukuje bahereza because ujye tumusho muntu banje police banje barebire yaza kurga mata aba police banje kubatashemeri nimwe benye nakuje bahereza utumena ni kweshenjeza muntu wanje arigeyo namuharame kumanya abo kuje ma police sente bagazanga ngumanya ngo yahora umuntu wanje akaza no kutabariza na police ato police yange sente so ukishagayo na kutabaza so enguzi ya police ahamwe na wata uri farana ngwerjo chumwe abingi bamafi abingi mwene mjangu yegumo because nani kucyo koreberaho umupolice amahana kugira ngo afite ekipapara cyo mutwara abiri noje twemwe no manya kandi ko mutwaro utande ekipapara cyabiri umuntu saving 19 kandi buri zoba abantu abine byuruka ndabashigiye buri zoba abantu buri zoba mbatambura mahanda etariyo umushaze renge size nko mu covid ideka kabaro umutakavuga no police amheze kumishoto bakireba amureka kokushanga wahenda iteka eba baza futwara umucome ukakiti 10 ningo kakora no mangu police obwiro no mangu obwiro bwahine DPS wabirara haho akankwatana pichi ngunarenzaho sha 11 narenza kirajo cha president konka umukasheshe akatwata yatubaho sente bagaruka na pichi akakuya 15 kugenda agaruka umukasheshe akuya 15 za pichi Hona hine nguzari kukirejo kuda muburize yagira ngo ngo government ngo nayo police ngo bine sente ziba kujiha ngo singwine sente ze kuto mu government namazima ninga kashiboshe ezefte ninjeze mu government neze papara wacenga mucokorebezo no shashura nkahi ombanka twati y'abantu ngamba kunyashatu DPC yatkore kintu kecho konkeze ngo echo to busasa konkeze ezo wahera mu ngaro ezo nimpamyango nawe kashinyo we gwampara ijo njyo mu karuru police tibaraji nancire tibaraji tugireze bagitugire terasibire netera abantu izo bagione atuko katecho noreba police ya Uganda tikaje bwa mushija ngo bakazibaheza mushoko yo bwa mushija mbwino no was police emwe ibahire miliyoni ina was trillion mumanya hatabatabaruze kandi baramutakuza kujya gwampara hatabaram yayizire cyandikeje namwe baramu gwampara ntwenda kandi cindebere kirunje kibaramayine Darius na research injira takwendebe byo kusetinga ba whistleblower settinga propagandist wanje settinga naka batekaho barize yabajati imwe ejyanye gya barara mujyo mugwari ndikamba mbereke records namwe noza kuba nozireba uruguto gwa kibari nanka ukabururimo nanka namwe rwampareje na rwampara yayizire bamwe mbabona nayo scandals ziriyo inguto bakazigiza za bituntu za cibare za kitunguru ninzo manya actually rwampara kigamango aro nenguto eshatu zakozurwe sente zigashobora konka gura wundi zirakozurwe konka mbereka ngo zikakorwa sente zigashobora namwe yayizire rwampara byo nyo nabahandikire Deriya sonra ko banyana bakwa akara banyana banje yo wargo ruguto rwa bataringe moto kemene ferabu kandi ngor munyono wanje no gurkwebishitire
baziriye ntubamanya nza kubaye nambwe mbarasite ndo manyangu na baramu nabingana kawo warugira district jakazo mundije wasje wari wasje mushango cyekuronda namwe natunora nkambarasite ari mushango ta Steven Muganga abayinde ruko duzona kurgimi kubihwira abayinde papara bingana biburi ataha seta nabazino tire cyaba ati namwe no ombarwani senguzo reporter ebagende ni impamya arabizi reporter ya muganga yabari munongo cyo arabizi bagwanisa umuntu wibiri takajya ryo muruka wanyitegereza wakakwata itaka yagiba ngo yariterame cyapa nkoga gusite kanso kuyagireyo ngo nayo yajeta mwene batuyibire nitwe tukore cyapa tibatabaza korano arnika ni hariya ninka na nyamdyobora muri statement iriya ebenete yangaza mwene arobo kuyebuza ukibuze sinegaruza bayibuza umuntu yija baramecinte cyaburiza abantu baramukashomaki hodaro minister baramu you are so knowledgeable adzatatreka imburo yetine cyapa umuntu aze yayihe cyapa karahe cyapa jengo yasinga government shuware niko ibintu biratwaza abo government ine properties nyinji ezitine cyapa zigeno zuho ko kicho ikibuzo njubuza baramara akore mbaza kuteko mukora because baram nawo ninka wiso browa kusimura wakireba nawe abari ku implementing hati konka hine minister arabi rakoze ronke ya baram abantu barabukoze nanakaremo bwayisha kwetorora district nakaremo bwayisha mbarasite akakoma abantu batananzi yabana wakireba namataka gakagagenzere konka ko nakarema na agenda hagenza amataka agana kikumi konka kinda kindi kirizino na baramu kimwe Honorable Minister kindi kirizino niwe n'ikindi kimwe eco wagizire ngo umuntu yija hari itakajyo bugabe bayini bagamba nk'umuntu akaguzita akajyo bugabe buri heka bakana bajibara miliyoni yago wanyitegereza yagira ati owagura tayine mushango nkonki wo waguze kintu kitari cyawe muniwe ino mushango dari yasinisho wawe nkakuguraho ikintu ndikumaya ngo neco bugabe ninga ndikuranga variye jya hasi nyo nimba ntari involved do mu mushango aturora government obabire mbakora ezo plans ezo bakamba promoting nguzi on PPD act mbajya ngo government nebasa kusera ningo giseri ncerwaranyo narabaro on process zikire ezahandike itakariya billion emwe nimbaza ukurugura M2R5 ncerwara emirunde minji ezasarbi nozirebezi bakazugura doremo tokachoraga eza banki zo karebezi privatization eza hotel zo kureba wamanye sente zibazuguzere nura ngezajipu now government kachikora cyo kurebera government yabaneye kugura wakireba let's say yanesha uruguto rugaro mu itakari yawo no sashanga ngo akanto kankagwe mutwara abiri government iwe wakajuguza billion 10 konka yo yabaneye kuguza ecyakwe kigura billion emwe no kigwe mutwara 10 so abatira amateka bakabine plan yo kwiba government ncyo kurebera cyo ngambara ngo bara mutaka rwansa kuzingu yaje basa wakireba okurwana senguzi ndukitage ibintu binyu muronga kwindura omateka gamwe ngere nagambe because nyo nagwa itakari akamukuzi nkaragore mutwari 10 ndabiro mateka yo bara mutoka nkwa kazanka ko bagambire ngo ndikikona bakarigura bakagure cyarara miliyoni 3 because nyo DM so narabaro mateka twaramuza no mushango so government eche kwindura mateka wakireba sabanta bakumanya amateka kandi bagarabiramo biba government kandi bajimazuru kandi abajibire nabanene because abaguze ibintu bya government bibonaga amataka ga government hotels za government banks za government za direct corporation za government abanyakwe kweterana byone baguruze byona bakabugura sente nje murongo konka bakabari hine kintu no rusaniya mu bakabari hine nekiho so nje nani ngambara ngo enguzeje baramutaragize nkanaza kugezaho niwe baramagezo akombagira ngo ambajango akwirukanzia takwachi yako nagisa at least what baram is doing at least naza kugezaho konka tikiri sustainable hata ntobuza omyaka 10 because ngani ngambira individuals bakarwansa nguzi hati wanoteka ngo babatumire baramu tebaka signing y'abandi bantu makunyata bakore kintu gacha instead be empowering institutions wanjenga ninga bakuriyeting hakachika kandi assume ngusha NRM government yargo banyache kwa system kugira ngo no NRM yakurgaho system nekora ki nekora negumiza ekwarse nguzi wakireba wakesha heje tochi kugira ngo baram kwarije and baram no muntu wakireba
kandi kango cyo kurebera ati na baramu ate chikwate ndwikshora na mafia maana wana binazi hata na baramu baza kumbara cyo kubanza baramu nakora o minister ya government wachire bari ni minister wa government yes baramu ahafutambara minister in budget hata baramu na tambara na timpango cyo baramu amuna tambara echa bistaka bahuga o minister ya government aine timu yao nayo aina basirikare mwana ine bintu binji manya basirikare bajya budget y'abasirikare ata nono baharawe insurizo na harona nabandi ba minister bakutambara nawe ene mission no bakwanga abantu abukomba kora na president kwa bari garugendo gwi bachegomba mbafunarawe insurizo so manye ngo abantu afutambara na baram mbafunarawe so mwene Darius yo nkomubazi kandi nkomutegerezi sente ziba kwiba nunda kuja unizingana nezibara mari kwesa kutambura atu wanjenga point yanje ministry of government in the budget yes haza atu nokushanga nka first quarter is jirum baramu ezakwe nzikore emyezi 3 baramu naza kwesoko kuzo namwe tambara yafutambara teka bahuka wazoshanga baramu mbwire buce nashaba supplementary now twine district zingaho mu Uganda iganana na zingo yaba ati cyaba kibiroho ngo baramu sente za home hata nabaya stopping omateka government akigumanya hata kandi mama taga government okaja ngo wakwisizawe hata cyane mbamba baranke nguzi ncubasa ngo ikigama ngo cyitya baramu kan president yakwashe akwa baramu kamare wona jati nyo president sete za company zimara twikizobwa yaba ministry hata baza kwa ako ngabakariya kachiko kahanjirwo none bya government arumbiye ko rasa yamani hati nkogo no nkana karemo ko yabirari ato wajamonyagwe hato kana safutambara konka yaba ministry wachireba hata chimasa ngo numbano za kwesa zona ni budget ya ministry masa numbano za kushaba supplementary wachireba kandi supplementary no process chimasa ngo bara mambwire buce sente first quarter ifutambaraho era cyuko chimasa ngo yaho naza stopping actually bara mtayine kwezi kumwe tayine sandi ibiri arufutambara nabasa kuma nahambara I'm not the prophet of doom naje gambe yes konkasha nunu tukwenda ngo aje gwa ndiyo nikushora manje riba ju mu camera dere yachirajiro hata yachirajiro utakwenda ngo aje gwa mpanjenga yachirajiro hati baram sente za futambuza nora atambwe istaka boga wachireba o ministry wala chikozira ngura kushora natambara nati mpango media ati biona hata sente kuzukwaho chimasa kutoka tambara gono Burundi kandi unafutambuza zawe mani kushora ndiyo msoko hata jo neberiye nguzi nunda kunjanga minister biratwine majita go kumutambuza burizoba tuwancenga minister gine atuye natambara ngara wajanga ate kibiroho kibire beyond wacenga mwene chikoise sende nyingi izitamanyirira chimasa ngo sente zakwe nzikose kumyezi mukaga zakwese kumyezi eji nyo nangwa Darius ngawe ninjira ushara no jya mukako batambwire hate imirimo ya ministry kuri abatakugitambuza nena basagitambuza ate chikwereka ki ngo bara makore mu yegumizamo nahitaga parliament nitaka kumulabuza mu supplementary budget sente zikakwachi karwati ro speaker no pero itu ya support nje speaker whatever kandi baramu ni mwari ata wachakwereka ki ngo baramu nateka kufuna supplementary akatambara ahubwo bamateka government cyabo area budget yaho wachireba because baramu yatambara hata nawe harimo accounting officers o ministry yeye abaramu bari abuko bakubara kana bakustopia ngo zaho kandi zaba zaho hata kukizwa kwese ezadio msoga ebya government no kana batakabo tuwaje ngwito katonje haruna arana jati baramu mpaka samuka baramu nyoye njiro kuna musindikira atkango cyo kurebera orwote rwakatete rwaba sente zabaraho iyo nko mutoka cyo tunazongera ko twaje ngo tuguyekorere bakana toka cyo basa hata na baramu sente o minister zaho atkan toka jara odiyona mfandinga no deka kurinda echikumansa ngo ninde bangombwire buce sente nazako hata kari masango yagumiza budget yaho ukatambara hata muntu naftabarza sente kuyisiziya wancenga hata je nayo neberye nguzi mwene ora government arumbiye kura sayamani ukunwa nakweteje nka Darius mbararani yejo kandi abantu bena kujimanya ko nyumaze sibire riyanga konkanya na babakomere cyumwe nyumaze sibire riyanga yanga kandi barambarga hare nyo abo Darius ni kusima ndino bugarcuro echo cyokozere nekitu kirunje hanga kwase okigumizo mukana nangu tureke kureba baramu buri muntu omenso ye yari umuwena hata kwereka cya baramu waheresa chikore wagukarcha chikore wa mirse ya president chikore nabadi so kuri nguzi numangu nyombe ntakumanga Museveni president witu nakundi hangati sente ndizija abashija bazimira bishikangu huze batasama bakazi bacakara manyaba kao iyo cyo sente baziye bakao bine bizimbe taro kawa aino mukazomwe kawo nabaye nabakazi babiri
Wachireba I know not buri kawo ni ni kaba sam I know buna bwa campus boma bergemerire ari ya pizza atura iyo cyangwa se mbaziye banizeze zakore nguto zi president zakwehoreza mbazirya wale buloga Darius kareba umwembezi wa FDC ninge yayishirika aba PFF wagira kazi mu PFF tukareba umukoti yaye karakasa ati no one will rape the constitution of Uganda no paka kuzirika eshonga jono jigambo cyo Darius eshonga ya BSG nimaza kusima government nora okero kanko cyo kurebera okera kitabana katwara kubutuyena noncho akakora kandi wareta okera hano ndakugura kasoda omanya kituruki ekibeta sacha rego konka ayiva make ni sima government because dukiza ngo umuntu wane yakora umushango akire kufuna justice umukoze suka sha akashaba manyamira media yashaba cyatenyera kumuraho byona babukora bene shango umushango wa BSG akwanora provinga kuba mara kumusentencing ni koti yamko yajya ngo ireki n'umushango nkaba no hungwe ni kagazi ni magara Susan magara ya atawo ntipruvinga izana ubwo barahurira kugira umushango ningashi mbasa kwa biringa nabo bakireba konka koti ne yashaje ongashaje koti yakora ruri obata kapiringire ntijyango ibintu umushango kandi bagaka bakapiringa umukote kwata bagaka baba suspect ikasha tumanya babaje kuyonjo kurebera bayapiringa nabaye mbashaba koti beyirumba bemerera so esheje best jitaine mushango until proven guilty so ni shabangu bamheze cyo kubanza nanyo kumushango kanko cyo kurebera bakabahereza pages zizwa mu runana babahereza audio zukwata mushayiko yishika izo bakinga Friday bakugira ngo next week orwakana umushango gutandika rangwe cyedu kikabashita kabasika bakira bukoze kuza gushoma kandi ko ujike kubagiye kureba na client wabo nabwo ecome cyabatamo ukwakuza cyabikiza hano ngo kumushango hino uko rigomba guyirusiya enje itakozeki enje tashye kandi kindi bagaraka bakwata royals beyi ningezo nissues za generals tuzikira ba generals akano rango imishango repolitiko hino kwegumire so nyo muntekateka yanje nimpiga PFF ubwo mushango tukubasabye kwera mukoti bagende bazomukuru kwera ahatebo so nishango PFF erete abantu ba stakeholders hije abanyadini hije culture leaders hije abantu bastameni hanga abo kuba nywe okay President Museveni hariho ebinahurire haho nureba kwako banagamba gira ati nyoni nyene abanze kugwana Said Amin kungano mayangu tabana Amin ainita karwancho kwe side za Kijandongo okwe bakaba yeno banankana abantu ajyo mahi yes tabana Amin aryo tabana Said Amin mamba kora no government bar no mutonge byinteje nurebera kimwe ngo President Museveni n'umuntu w'umutima murundi so baba muhikire gishonge gishuware ntubasa kubona solution atakumushango gwa best na president abana nabantu babiri ubona bakushana best je ndamanya Museveni ido tukumanya we namanya mwino na president Museveni namanya best je kusinga utukora ki ufutukumanya koko munteka teka yanje jimishango yabarukwa go yaba teko basa kuja kwera mukoti bagende bazameza warebere mukoti iringe yanje na waro mushango bagwirukanzya na waro gukora norangu koti techo basika nuguteka kuja kwera nuguteka kuzo mu around table gwa gutahweriraho ejo shu wajiruka waje tunajiruka kandi mwere nyongero uki nguza kwera around table twatujya baje mu Uganda teyine Ebola ngo murujurgo Ebola tere hotel ho mureke kuri televiziyo no kigamba ho cy'abantu bakora ko amakuru umwe no umwe gakashisha reputation yihanga gitu government ni yaga hiyatu noreba kumukugire Ebola neita ibyentase yanyi economy yakufa because kumuka mwe nabarambuze no manya Uganda ne kwa sente nyingi mu sector ya tourism yes hasa ni nyingi utazana hata no shanga ngo kumbe mbe no mufana barambuze miliyoni 10 zuba kishatu cyo mansangu iza abantu miliyoni mushanju numba mwazi ferwa cyo mansangu government hija keje outbreak Ebola government yachekwesa mani mingi munonga kurangu yakora ki yaho kurangu yaje Rwanda sande ninsima ministry ya herese yakoze samani mingi abamwe abiye kwateka bateko mu quarantine naho ikajangu itakwata abandi so finally bajigwariso umbwire buke n'ikirungi munonga ninsima ministry ya herese nangwe ekaza hacho ro kumcyara kazi Diana Twine namunyo manda bintarikirize kwino ministry
ubwo mukaza be nakora ntango nabarwe umunsi n'umurungi umuyembaza ko obwa state ondijo bamuhezo bwa minister bari kamubona aho ubwo mucyarakazi na performing aje munonga ngana performing aje amahuri umane ibintu bitatu no bya kwa covid-19 kwa kanojuka je Uganda ne umunsi ezajigwanisije ubwo mukaza katana kaje kongana wade hakija bamafi yabija bamteganisamu no manyi bya Uganda twagambe kongo ko mucyarakazi urusa chengi she is good yes aho kanyo mu Uganda arebe bitakwikiriza ndaka kushemeza face Darius takumanya inka ngamarebo omuntu mwinka hana hari yayize nyabwuga hirwaro kuri guronjinga konga ari mutokwana ko because Uganda ina bazokora abyo entanse enye n'abantu abandi ekirungi n'ikigamba no bako mu opposition twina abantu bafite sokara ngo barungi mwe for instance nka Joel Senyoni Joel Senyoni gwido opposition no bwa ko bari ganshongaze naze leta mu parliament norangu namanya afitense kokana abanyayigana afite ajo political parties twikiriza harunto obakari political party yes harunto obakari political party na wade to kujajira ko kaje to gunumuruji political parties bona tababi kana bona tabarungi ne ko mwene mu yitu twina mu bantu bazunzi kantu no n'abantu bakorera ngwaba n'abanyihanga no yako nko muntu eba kujuma harimo abantu bazunzi nkarimo abantu bakorera ngwaba n'abantu bari genuine n'abantu bakore party y'abakozi nane y'abazunzi ntabwo cyecho ninga tugenda democracy umunsi yene kwera futunguka ibiteka teko tumukureba byariyetuwa numureba kiteka teko kirumwishe nakwetegereza waceta tinshonga uraro tunu naende bwayo ni secretary general azangu president Museveni kareho ngana rarigamba ngo bakamugira ngo arugantebe ngo agenda ze kuba secretary general yaje ati nyowe nduga bwa president buriza kuba secretary general of course tingura kasako nore brabe nore angu position ejo urara nabasa kujitwara ne amana nangu the fact that ngo akaremwa kuba president kandi aba president candidate kano manyo otunu akarabyira mu bindi byo imyaka mingi yeso otunu akatwira mu ine otunu n'umutashomere n'umuntu experience n'umuntu atambira amahanga n'umuntu nanagambo rujugu no horanga tumya Uganda so otunu gumurumo nago basa na heva mache dizo nozanazi hino okubarya abantu bari genuine umukore ibintu byabo so otunu ni nawe nakufa konka akanaka ruru akufiterwa mahanga gensi yona akwayo secretary wa UN na abariko muntu wa maraka chikwako nora nkarkwenda kuzama haza bamba katera hari binte bakosdaringa otunu nakurufayinga konka ayisimbiro mbwire bakazigizigi akiganda ni bintu bingi ebo kugambura at international level cyo kubanza kebe jangwa America batije mu Uganda atukushanga ngo abajunga bamwe bari go mbatere babononga tuje kukinga za TV bakireba tuje futeka heberaje ngo sovereignty biru eje warebere because twange tukize sovereignty biru ekaberimbi ngo hagera bizo speaker no yabanze kukwata yes among no bare bagira bizo namwe no parliament ehwiro nimbagama natu mukakoresho be ekice cyo cya sovereignty so akaruka UN abo katera eba consideringa nebitana nitwe ebitukumanya mukarura kito futumanya futera tutiganguto turiya kasente turiye akora mizi boka UN abo futera karore ebyo baro ba consideringa human rights so embezi ezyo mu Uganda izani ngambera nzasa futegansa otunu sovereignty biru nebasa abantu basa generaho baje tumuri baronje mu democracy barje babiri bakinye TV bakireba atanarangwa freedom of speech yabatampa kanora UN ebyo mbibinte byokora ki ibyo considering munongo munsi yona nora UN janga abantu by freedom of speech abantu by freedom of expression ni ngebyo ari nibo baje na freedom of homosexual whatever byona kashomba believing hatunora human rights bakumajya burejyana human rights nawo goza kureba orango nobare bagwiye bashye hari bakata true rise tancenga bomba jarangu omuntu wena inorsa kwenjo ingo bwebwe kogo bwabe bwawe butakwata habwananka tancenga bari amaza kujya bari babiri abashema babiri bari busiyaga iyo tubakujema yuwaferwa ki ogarabasho so cyo kugira ngo umuntu ni impe example babe example ni maisa bo babe example babe cyo kureberaho kibaba na kogo tubafitamiwe cyo kugira ngo umuntu wena inorsa kwenjo ingo bwebwe koko bwebwe batakwata bwana oyino software byoma byawa koko byoma byawo butayombera obusinje kandi bwaba iwa bitero mu ndatasho wiri no problem so
hat orara otunu wachireba itunora Uganda tu stand itu twenda bisiyaga kandi bitarihisha itu tkebyanga tibyanjye koze no karje iti Africa itu twiza bisiyaga kandi n'abajungu batubiha ibisiyaga tababirumu bomena kusubaza Africa population ite cyendere abantu bayebache kashikango buzi babiruma abantu bargaye because abajungu bakujya kwibisiyaga biyo miyaka 300 mwere ko barara hamwe ati ngabongereze ko bwamba Amerika ko bwamba eriyo mbande ngumi ibiri kanetsinga abantu cyumasa ngo babarwe mbisiyaga Amerika igabita kusiya na miliyoni z'abantu cyumasa bomba kwa to muntu komwe bamuri sebisiyaga batereka ko babirumu ito tsurwa tuvizamo namwe n'umuntu wana mwashanga umwigana nakore bisiyaga bamubate kwa mateka gakugira tumuteka street ubinaryo namara hizo tumuteka street Instagram kwete nachigaye so tunarangu kokuza kureba ato tunu wazashonga za human rights okaza ahashonga za freedom of ato okaza freedom of speech okazashonga ya sovereignty niba sa kumimsaka nebe gibare numva kwata bame yamana yo nebe ibyo kora bagomba kwata kubishoza nariyo ibyo kora bagomba kwata barukwago ni mayisankame yabitebe byambara bibi nangwe ibyo nibiki atsoze kwata ngaba ba meya ba town karaka uzechikaza town karaka no mweto muntu okuzana ekete cyo dangerous necyaza za CNN za Al Jazeera cyo kuma muyigane mu neminji kono rankaga makuru ga ba BSJ nagaza za CNN ragari Al Jazeera bakireba now kando shanga ngo urukwidinga opposition usinge ko byamani ariyo mbuzahe nora mutkuzo muzahe nagihanga mbamba reba mbenu nkeri yaguma hata nacho so ko kuzaringa factors zona ni nangwe mica ya otunu kusinga eri ya 20%. Wakozenga factors zona nora ngenda nagwo koza akanakaruru kesi yona tikaruru kihanga ngarumwe so nisha baranga ngwe byona hata actually ngato obutika nsumkaruraka hata risha government ekabe ne byorobyo eheza ngaba mu beyiro wachireba ngayin TV garkaho ariko egarjiraho no sheke garkaho ko ngarabaji chirzanija iyo process aho ebyo ne terero hata bareba TV ke garjiro wachireba bihati bintu byo mu ati nkasa 20 biru abakwabaji nko mukoti hata iteka bartera wachireba kukubatire ya computer misuse to abaresere wakajari arakaresere ko hata bartera hata bara freedom of speech bareba courts nuzukoraje hata tunu bambera ku saving hata biona babiho abantu mwe bembeza level ya UN ata batu arwata bahereza abamwe beyiro bakireba bikize bamwe bafune baro yaza bakwenda bagarzo za TV bakireba hata bibiona twabukora utunaza kusinga karuru kuko twasitabukoze hata abantu bazakora Uganda nkeri against human rights utunu bamutera karuru nakwetegeza Daria stuksibura no gambera ciyanga ihangani n'abataka nangwa n'abantu bitu abamwiza bo kuwanyudanya bikungu n'abakutira abona umunsi yo abarwambara nimba jantu mukundane nimba jantu mukorere hamwe ndunguka kandi musimbo mwanya ahari yabo abakina kataka guro moko fi ati namwe yo nicira gambara abantu namwe no hina bajungu enkora ibatu bihire bagona futremese entasya namwe nyena kwete ekira cyo cyanyu nk'umuntu umuntu weno wakore farm hate bitakwese vakedo nkezi akwese miyembe akwese finance kugira ngo umuntu ukora farm konka ebitebu wakozesa nibiribwa wakireba hate bukorenga farm kandi bugarike bukoreka social food so nyanda umuntu wena wabyaro omuntu bukivuga kugira ngo urete shade hata byaro umwana umuntu ukoreka shade konka oshurumo wakireba obyare vakedo nkeji obyare finance korenka shade because neke tshwazana hata je mtiyone eyo mlimba raseje bakusimba basi mbe finance amapera emiyembe kaburi bikuriya abantu nubajya abo je mwena musimbe MTN yo Daria yasana ku president ngakwiro bwa minister of food uzi no habura kintu cyo kujya manya mwaburi bikuriya nshukuru tokora hata namwe wasi amshaje tagariri nako kusenga yo bibi no butaryo munso wache ncoro kurebera baba imwe abarakoze rembaga otakaze decoration naki no bazoro ndende oronde bitoki umanyota abantu baza kujya hata iyo namunyo nco kwanyo nani paringa mbage muntu nimyantu bazi tufunente kumara tufunde bitoki no muceri ebintu kubirubora manya za fresh beans naki imuni kuko muntu mutera enya bina na nestoki so okuriya esiyona teko basa kwebisaho yabe tine byokurya ncoro kurebera
na bara ko natambura ihanga ryona hakaba ari umuntu ufite muri ihanga ryona ariko gesa abantu ukugira ki ibyo kuri Ejo minister wa agriculture kabe nakorecho hata doranga rwambara bakija bayita system yo kusimba imiti ngo ndesente z'abajungu kugira ngo bakashisho bahangwa bwensi iyo biyafa mwene Africa itotikina mataka so bagikore kibira dekati byaribera burwanse global warming njo kurebera bakateka eceragiro omahanga gona mingi byatanje omahanga mu cyokora ibyo kuri abamo ibyo mbekendera kugira ngo emyanya ibine 20% babiyara mbekibera njo katwaza kaza Denmark imyanya bari kumaza kubyaribera cyokora Brazil jobs na kuyatemere ekibera cya Amazon kikusinga yo actually bajya ngo ekibera oxygen twise umunsi nchikontributing 20%. Konka katabuka yatemoho omwanya kucyanka Uganda mu ngeshatu. Akugira ngo nabantu bafutura. Mbamurwanisa nayo ene mbamuyiho. Bate kondijo because tokubasa kwekito. So ati Uganda kugira ngo baketa program yo kurwanisa global warming. Bakugira ngo tubyare miti and bakabashye hata je mitunyo tingwenda paini. Hata je mutamu Rwanda bajare miyembe kejo. Kugira ngo buri muti kabyare reference. Nko miyembe kejo. Nane miyembe. Nawe wakugira ngo karebusha reference kumwabyibire byabaremere. Wakireba. Burizo kustora fisi kumize reference. Wakireba. So ni eventasa emere kokyo waita paini. Paini yonka wajitema tekushebuka. Kandi bakabagira ngo mukazi yatakuzara nokora ki? No mubinga. Hati no tota project yo mukazi atakuzara. Yatakuzara shitakwasa kuje binde byakora. Nakora shikana atakuzara. Now hati ni shabangu omu Uganda. Omuntu weno orakore farm. Ndika farm kwesa mapera. Akoze se finance. Akoze se micungu. Hati farm yoyona ebetori rebyo. Omurisa yaza kurisa hata sibe nariye miyembe asibe nariye ferensi wakireba oguzo because noba wakora ki omutawone eje mtiyane bakusimba yona omera kwa shedi yona hefutanje yona hata reka babyara amapera nyo no muntu aragariye ningiyo ko ka street kid nabayariga no muntu ndabona itanga ibikurya twena tutakufutura wakireba because tumushye kwa mu inensi inamataka nkaga enejura nkeje okashangara abantu abashingire ahubwo utarigaje because abantu migara bashingire noro umusigazo w'emyaka 2 oshangwa n'imyaka 20 cyuma sangu emirire yitu tukuriya balance diet abantu oshanga marike fruits no bace ati yebuze na family zinga hi umurimba raste kumara ka cyacuro mukariye kaju mukanyo kaju isi kumara cyacuro nkeje okajya tukatike fruits hata mwana yaza hariya muyoja de umwana okuba hariya cyugonje nariye bitakuru bya 10 buzima ni capacity zoja ngundi fruits nazo ziteke vitamine mu Rwanda so ihanga ryona kwebisaho nabarwana sanguza mwakora ki actually ebakorebe numuteka kubanza mwatekaho embera yo kufuna ibikuriye bukumara kumukufuna ibikuriye bukumara abantu ibindi byona nuza kwekwa kwa mwamda bwina numbiye so abanyarwanda ari mbahiga mu byaro mwani kandi buri muntu wena urkwenda kubyaro muntu gukora shedo mu bugayi abyara finance abyara ipera abyara mwani abyara kacenzi bakireba konka hata kaje muntu wabyara akabyaro umuntu manya nguri nkomukindo akabyaro umuntu manya mabiha ngo gira abongeza manya nguri ngaki akabyaro umuntu nguri nkomutumba no sense ejo mugireke ebare munonga dali kamenoze okusibaje twatine dali asankore media kandi twakozere nabojo bit producer Gitabs kandi twatine hono mweshongoze twatumwire munonga mweshongoze Bright AB mweshongoze muzi no muzano wa filmu nebindi ningambera haraba super promotions ubona bakuyamba uwo mweshongozi wanda promoting music yawe kazama radio na TV karaninga ba TikTok nkabo ba TikTokers bakakora umurimo gwawe twinho cooperating music ico nico kiriho hati music yawe protecting distributing base kuba no basakora sente YouTube nkejo wano ndanguye kureka kushashura iryo najyo n'abantu babikora aho wasakutera namba 0825 3 chanje na mukaga ninga 05 ina 22 mwenda 0 ugambe na super promotions babase kuyamba naba N&M real estate abantu baguza amataka wasakutura nko muri Mbararumu nabona wasakutera zo mushanje 8 shanje igana 25 kinana mwenda ahandi until next time we are Munonga Darius kaisa